And fuck you for this. Na fizera so indele mekuwa fuck. Hukumu DJ kwa kusimba za. Hey, cover. Idris Square as you bros. Manega kumama ko mufire. Umu DJ wa muturia indirimbo. Manega kumufire. Oye kweli na F1 murabe kwanza ari umumesharika yaturebe ko wihisha mu mazi nare maze ibyo bisurprise ni byiza ama surprise si meza kwega atari meza nare musanze umuntu giturumbuka ahantu ni nko gusanga umuntu mu cyumba yambariye ibo none nuri umusani none umusitari n'umupersonage public aho musanze yose mufatiraho icyambo cy'aba bane ngo umugirira aho muboneye ngo Idris Square hasi bros ugenda ubyongera jeda ziri kuri ampere cyangwa kuri kugira Square hasi uri driver over to at Square hasi Beandre mbali bakubuza kuri Buja FM yavuga ngo maniga kumama ko mufire nabo bitangana Beandre bari mwayimbi ati nigute kandi areka mboni maniga maniga kumama ko mufire Hey, Koki! Wame nate ma mustari ngaho ni nywere bro. Ino ya not bo ibika mu kiratu. Ya not ya na weme ibika mu kiratu. Hey man, ni bien man. Gaon. Kama famba uni talk ndaga siumunyu abahuni bacha barahera gute daga hasi murabisindire mbere twa fuck you ego ofato F for this fuck for this and fuck you for this na fizera so indire mbere twa fuck you for this that is one I don't do also number the okay na so ma ameyai maroyal maze surprise muzamuratera abantu simeza ni cyayi kintu cyakubiye umwanya wawe umaze ngaho umva kanza nyondere imbere turavuga what the fuck reka ndamuhe dog finger no munegeri ariko arapfutse ndirimbo bro turi mu Burundi zo ndirimbo z'abawasafi n'imbare banda amatete manamaki rero ntibikwiye kuhabamo ati nicyo kintu cyonyine cyakubiye ngaho abanegereje nahabonye ngaho ni kweri ndakujya ibintu biraryoshe baramukanya nabo dusana nabo tutazana ntibambonye n'icyo ngaho muba sasa izi ndirimbo z'abanyamahanga nawe nimbuka ukabufisemo uruhare Norugira gutega bro kandi ubone yuko nabaye interesse no kuringa cyavuga tega none mege to turi terera story ngana nacho yo mu DJ nawe nsel para musondirimbo peut-être urashaka kuba muziranye uzangura urashaka umwegero ukamubwira ati man wo kweri ibyo bintu kuragira foko tujana n'ibihe kumenya abandi aho bageze gute twoguma turi hasi tuguma twitwa ko turabanyuma muri byakiri ibyo kuronka n'amadiri byose n'amadiri kumva hano muri gano kabari ashobora kuba ari umumanager agomba gutegura wasabye bayari ntanyo ndanabona ngaho gusura kurambaza namba service zo ngazi ziri fake samakosa yiwanje nuko hakundira ikidabora no abora sindakunda komputer kugira nakubwiye yuko aro wamenye ko ndahagere
nashitse bwatu ikintu cyambaye nuko nagiye kubana hagusanze kandi nanje hanjoye vraiment ni ahantu heza gusa tukujyana yakubwiye kubera azi abantu benshi n'imwe wanje ntibikunda ntibakunda ko dutembera abantu benshi umu DJ wamuturiye indirimbo emaniga kumufire yoye kweli na F10 naye mutuye F ubudomago F for this FUCKYOU for this ari nka cover iyo ndirimbo bakubwiye ati shaka ugire cover iyo ndirimbo ku ifoto kuko umu DJ ko vuze indirimbo za cover yeah driver kuri kwe none gute uri umurundi umva aba safi nibo ko barivugira ngaho kandi nawe ari watu nibatuvuza peu importe n'abatovuza wewe nubwo batovuza je me hari abantu arahinduye okay owengize gute kare yari ubugize kare yari nikanye moje bro ndakwikundira sana nanda kure namuhinduye n'ubona radio nari byatanye hey what's up welcome nakusabye wayara bani wayare bro Era sabye wayare swamara ndabakunda sana uni driver turiye ngaha akabare tu ibikene ko bamenya kari ko ndabenshi bikenewe byinshi sinzi byaba mukagiri nawe nta zina rigenda ndakavuga urakazi ndakazi mugana akamaro wera inzoga turiko turaziriye kuko ndaziriye nini yuze happy Kenega driver kutaboneka cyane ubu uri mu magi kuboneka bisikura kandi muri circulation nonga sinigenda kuguye ubu uri he urumva circulation ikenewe arabizi akazi dukora kuboneka sana rumva byadirizo za ruguru uracyazipambana nazo ruguru when fight narinde ndira kabo ayiwe nukuyenda ini driver ahinguriye kandi ndahinywa n'umutima mwiza turayarya nizere ko aza kuribwa uno munsi gusa nitwagumana turayarya kuko n'amasaga cyane aracyari cyane ino ni made in Burundi none bakubwira publicité ya Braludi kamari dure binyobwa kandi Braludi irahanikira abasani vema hari na Primusike Primusike yo mu Rwanda urayizi mu Burundi na Primusike yo mu Rwanda ntacyo byose birajyana ntibijyana na gato ntacyo reka ndabigaruke ko ntunzi yo mu Rwanda gute turi mu Burundi ga bro ntacyo hasi mu Burundi vuga Primusike ntacyo Primusike yo mu Burundi hari abantu birababaje kubona nk'umuririmbyi watangwa nko kuva nko muri 2000 nubwo atari kera gose muri 2000 ukaca atakintu uraronka mu muziki mugabo ariko umuntu yirereye muhira atazi na studio carico ataranaho nyara no muri studio gusa kubera yavuze asingabira mu nziza y'ijwi akagasindira amanota ukuntu bibabaje wewe ukaba uri umuririmbyi banakuzi unazwi no mu gihugu ariko atakintu urakura mu muziki n'ishirahamwe rije ngo rije kudufasha ukatusanga rije rishigikira ibindi nivyo ariko ndavuga byo mu Rwanda uri kurazivya nakushiye kuri icyo kintu
Primuzike icivugo cyayo ni ingabirano yacu ni gukuza kwawe.